everyone. In lo dam bekem hey youth connect ta kan lo lom lut le bek chewa youth connect kan chiang tu na hian kan program kan man me kan ni lai ni a kan lo lom lut le non mo ko chew ni o chuanin video shang kan lo post kha in lo hunga heta Instagram lama te le YouTube lama te khan in lo mu cheu karinga in lo mo lo chuanin ala en vek theina ala omreng ania ole hun kala snim lawanga youth connect some reaction tunai kan nei do na guess kan ne a ming chu Sawmtea ani a kung Sawmpali mi ani a Sawmtea kan lo lon che chuan tu na chuanin welcome tu na chuan pama makuta kan khat de ang pama mai lo so mang ole kan valom journey che bai kan book no le vek du chawen zawa in youth connect kan hang me ka ti to kha journey hey tun truma po hian sam reaction hun kha kan nei le ta ai kan youth connect pola ni tunami hi bo Sawmtean miron thutpui theya kan sam reaction hi chunga lom thu kan sei tak zet a Sawmte hi iping pumte inu le pa mingte tuna class ngzang ni ti te khamen shil da che ka ping pum chu si van mal som ani ya ka pa ming chu si van ram sanga le ka nu ming chu ma som tlong ani St. Columba school a shop place delia school ka kalme ka class 9 ka jeme ka ni ani tak chu alom hle me puma fela hian han soi zom ngal se ti khan Sawmte hi apa hi pu doctor neng chu Dr. C Vanal Ramsanga IES khania Mizoram po secretary in reita ko oma tuna hian kumin kum lai hol nge kumin kum tir ni zong chu atang khan heta Delhi Ministry of Commerce and Economic Advisor to Rena son tla hi Sawmte te chungko hi aizon lan lo oma pandemic awangin Columbus chu heta Delhi school ania Delhi school aizol train kal ani chu chan anu hi entrepreneur ani ve thonga zo wif nei tu hei puan vel la to khopan ni po hi chu vain anu le pa chon apa hi ka u ani ve thonga chu vain amma hi kan nephew ani chu Sawmtea tun truma hen eng sam nge kan react don le eng sam number nge kan react ang le sam lar tak me ka sam du ber kan react don na sam som ni pathum na kan react don awan ngwa do ne som ni pathum na ni anom don tuk sam som ni pathum na ti hi chang karel ru om chu beginners department kan ni hianin ka sam thiam ma sak berania kan utei hian min zek tir thina lalpa chu min veng tu nia ka ta cham lowanga ti kan hun lai kha chonin kan enzel ni mo te ban kan fara kan enzel ni kan ban far te kha ti chona hun kharon thlengta sunday a khan chon upa petera zo ming thanga lali suanen eng kimaro puiti translate tu pa hianin min shwai min kai phei ven hak takani ke ma ka stula khan min din tira chon stula min din tir kha soiro le ante tu namal som tlongan recitation lo so yang te voi nga min ko phong ka soi thei tam mi lo ka zak lu tu khamo ke ma ka zak lu tu kha chon anu khanin min ko thale kan ina khan min shwai hota mal som tlong min ti zak lu tu ka tingi soi du lo min tia kalin char ve kalom ka tia khalai te kala shan me ya alung le thak sam som hi pathum na sei hi chuan mo ole sam som hi le pathum na kan react tak mai in Sawmte ka request du che a tuna sam number som hi le pathum na hi min cher chho sak tala tro khongai sam som ni pathum na lalpa chu mi veng tu ani ya ka tla cham lawang ani chuan hlo bet hring du huna te mi bo tir thina chona tui kama te mi shwai thin kanun na hi mi siam chat thina ama ming awangin fel na konga te mi shwai thin ani thi na hlim ko ramzo maila thil thalo reng ka taw lawang nang ka hne na iom sia ital tum le ityang in min thlamon thina ni mi do tu te min hnuwa ka ma hian do ka ni bo chai thina ka lu hi shyang i thi to ka nova hian a liam renga mathei lovin thatna le ngim ne na kadam chu zongin mi zui zelanga ti chuan lalpa ina ko in ko na amen van lo mom amen Sawmte hi kan zot le ngal char charang he sam hi sam som ni le pathum nei ka tingai du em na chan mi shil them he sam hi ka favorite ni na chan chu it gives me peace of mind as mi sama thu soi chu with our connection through God swal kan hlau angai lova pathianin min om pui renga wangin pathianin min mangai zia po atar lang boka and lastly it tells us how through God we can be sufficient
Okay. Wow. Avan try em. Mình chờ ô. Joanne khan han comment duy niệm kata khan nghe nang ma pon enge ni ilau du he sami mu dan shim. Allah khop me hay sam som ni pathum na hi hey the Lord is my shepherd te kan tia pathian hey ka ngai to chu isu hi min veng tu lo ni lo ta se eng ting kan nun hi ke man hian direct tu ni don ta ila ni tin me hian in tum chopi ngai je don ta hey beram pu chani ja hi aron tirang ka tia toi teng karon et ni te Chuan Sawmtea. Any message for others? I chalai puite, I chalai kan ti thina, I tleirol puite ne na te pon yang midangte, ne na changa midangte I shildu ani zokang chu. And so that's a message. Midangta ka shil tu chu. We have a habit of fearing things, whether it be fear of the dark, fear of not fitting in, fear of being disliked. Mase in Tirsha tu chu, the Lord will always accept, love you, and protect you. Til ka zir tar chu, you may have hunger or thirst for something, but if it is not through God, you will never be satisfied. Amen. Amen. Dikem. Ani chuanin puma fela a kalila he sam som ni le pathum na a structure a flow hi min shil them le flow hi. Shil thei te renge kan so yang o King David kan shechawem Davida kan ti kha o kan shetro Davida etunge tha kha Goliath tha palian lu tu ka thatani tin Israel te lal king khania the most famous king hini top many lal zong ropi ber Israel te tan son tro khami phu khani he Psalm of David ti himo Davida fakna la chuan ama khan enge ti thin ama khan first verse kan mu chu lal pa chu min veng tu ni ka chamlong heta veng tu ti hin china Sawmtea panar le u join an sai to ang khan veng tu kan ti rongo thianin mizo trong kan le chung god te po anga ni mi alawa shepherd na nia chu chu hey sheep ho beram ho veng tu an pu beram ho hianin e tur ten mo thina ti khan man lai chuanin grass te kha an va feed thina ven re kan ngai ni asan chu beram chu mo they make a really good food for other animals ran dang khan e khan lo tum thina chu vain protect ren khan ngai thina Davida hi beram veng tu ani thina ni Bible kan hua shepherd ani thina chu wang chuanin ama po khan beram khalo veng to thina khatiang che khan pathianin ama kha veng ti shet khan a thamuang tu kan ni tro entinanin thil kan ti thiam zong engamo entinan ke ma hi home kan in a hen kan home a hen cooking ti thin tai la pathian hianin engkim milo cook sak don van rama ti ngai tu tai la lom talu tu kila khang ki rang da lek khan Davida hian pathian ni protector le feeder ani zia kha I aron soita mo hetlaya veng tu ti hi shepherd mo ama kaltlang to angka chuan Davida hianin engting ye ti thin a soizel kan ti chuanin pathianin he lo bet thing du muna te mi bo ti thin cholna tu ko ma te mi shroi thin ati om zia chu grass om na muna min shroi cho om na min fi ta chuan water bula min shroya achan chu kan thirsty kan hungry thin dro thirsty le hungry Sawmtea soyang khan min feed thina ti kan thirst na le kan hungry ten pathian min feed dan chu Davida ina a beram te a feed ang me khan lo engkim kan mo min feed thina ni chuan kan nun nei mi siam that thina ma minga wangin felna konga te mi shroi thina tia beram ho hi an maklo to ka an manin an kal thiam mi lo ni shroi zel an nga ya kong hin bo reng thina khang ti han mi hring poi ke ma ni tho poi Sawmtea sayang kang we all have fears we all have a lot of pressure that we're carrying ke manin kan kal thiam lo ni tro khata khanin pathian nen mi lo shroi zel thina chan kan nun min siam that thin mo kan life here aron correct thina ni tro ni china Sawmtea pon God will accept you atia chum zo God will guide you mo Sawmtea ran sayang khan min shroi nga min siam thareng don ni ti kharon saitani chon fourth verse kan en chuan thinalim kor zo rom zomela enge the valley of the shadow of that khoya pom ula Sawmtea ran sayang che khan fear engang po nei ula alom lo achan chu God is with us nang kan ne nai om ring sia Davida khan David khan Abiram te bula om khan Abiram te tan khan engma hlom lo ti hrian ni chan chu ama khan him takin a veng thina khatiang che khan pathian hi
kan bula reng san eng ma hlap turom lo amara chu pathian kan bula reng tur chuan pathian bula kan ver ngai ti kha chu a hriat ta ni tro I kha fourth verse tangin tin heta hian ital tum nei tiang in mithlamuan thin tal tum hi rot ania tiang hi staff rot chuan eng tin nge animals dang wild animals dang biram eitum te anong kalin en tinan tiger lion te poni thei tin hei wolf te eng poni thei ching hia te mo alo va fok me do ni mo tal tum chu wangin nangma kha engin moni I ron eitum sela eng tin nge pathian lo ti don alo va fok ang mo chon staff ve thung ro chu akom ta staff hi they use the staff to show the way or rescue and rescue nani tani khoya muni lo tang ta la engeni depression at mo ilo tang me thei israel poi tang me thei khoya poi tang thei studies at in chen za ho at po ni china Sawmtea na sen khan staff khan aron kai chuak zelang che mo kha khani pathian chuan I enemies te ron eitum chu kha rotin fok I tangin nang ma kha staff in come here aron ti don ni mo thadro pathian bula me thamon thak tro chuan iki kidyang kian staff khanin sakate in aron chuan kemani po eng poimron chuan ti khianin alo vengthin don ni tro chuan heta hianin fifth verse a hian mido tu te mua kama hian do kanin bo sei thina kalu she to kano hena liam renga hi man lai chuanin an feet hianin cho hi an da kang thina ni mo chu table and lay and tia ran te tu na kan huang khian mo so kan ei tur hi pathian hi miram pereng kan ril tram don lo engting ne kan om thin kha human te ship te kan hungry thina kan thirsty thin ma se sakei te mel ma ten om pon do kana han ei tur miram pereng ni pathian hian alom tro tha tro chuan kalui shia ki thina sheep hi mo oil and pull chuan anna laya te hey insects te hian alo se thina mo insects bite te tin allergy ten ne ya so grass apo hian in hey kang try kan threm o hey min tin na thei te hi om ta kha oil an no hian dam thina ni mo medicine in apply thina chuan oil an no hian insect repellent ni bok om se chu insect khan arong kal dong khan oil khan mu chuan an hlawa an thok dei zel chu vai pathian hian mo in nat chuan oil lo no yang chengai dam don chuan oil an noi che chuan nakina khan tina tu khan tina thei to lawang en tinan ni china Sawmtea say fear of rejection te kha pathian in oil lo noi che chuan rejection khai hlau to lawanga because you will know that you are accepted by God you will not care if others accept you or not mo khang tiang khan tin pathian thui oi tlat chuan others will also accept you because ngatinga kan ti chuan pathian mi te chu mi ten an accept na sa thela tuk an fel wangin mo kha wang khan pathian na fi chenga oila noi thin bokang che ka fifth na cha ato pa chuan English in the chair do chan chu mizo tong hit min har de mo surely your goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever chu wangin surely chu enge surely chu Sawmtea surely chu eng ti nge Definitely. Oh, definitely. Nge. Oh, surely, definitely, your goodness and love will follow me. Ingil ne na le thad na te hian azuin minron zui dointe. It's gonna come after me. Mo. So in the house of the Lord, I will dwell forever. Khatlai khan ibula vanrama kum khoin ko mga nuam don lutuk ati nani. Mo achadro. Tuna khanin puma fela soikha chiang khop mea thil pakhat from te kan zodu chu he psalm number 23 atang hian your favorite verse le achan why verse do I would say it's the first verse as inge a motivating MMA catchy book and it just makes me feel better. Yes. A first verse kha du berta kha Sawmtea kha tuna khan ron soita khata khan eng mohan bel turinem or thil danga po a first verse in yes Sawmtea so khan in a motivating lalpa chu min veng tu nia katla samlawang asap tang I lack nothing more as long as the Lord is my shepherd
I lack nothing. I lack nothing too. I may not have all the money in the world. I may not have all the luck. I may not have all the riches. Mà sẽ lalpai min veng tu ni chuan engma kat la sam lo mo I have enough atina mo I lack nothing atina ka motivating atin tu man min chu sak thelo chu chu nia tu man apathian kha chu sak ti kan hrengai lawang a poisa bank chu bank kan roka a poisa lak sak ti te kan hriang ani lo pon building ani a house salu to ka the building was on fire the building caught fire aron achim theya earthquake en ti chim theya fire in ti se theya masatuma pathian labo thein omlo ni so we'll always have enough if we have God mo khat lai ka Sawmtea a motivating aron ti ka thle me a top lam kan sam react top lam kan lo thleng don tonga chumi ma chuanin hey kan youth connect mi lo thir tu zong te sam reaction big lo thir tu te abi takin hey Sawmtea rual ang chi te hi a thek chon sam hi lo react ve ta cheu kan van chak em a thala ke mo a video mo hi kan chak to pa hey Sawmtea hian a lo react pui to a Sawmtea lo react pui to u naw te ti khanin u naw te ne khan lo react me lo che ruala chon he ka du ber khan lo ti me ni chu tiang chuanin Sawmtea ang hian lo ti ve thei ula a video te a thlak te khamin thon thei chon Instagram a po thei vekani ani lo chon hei anti kan te u jo ani number a po thei be thei khalo ran ta dungem eng poni se in lo ti thei chuan kan van lom don em sam react lo practice ve chin teu ti kha kan sei do ni aban lom aban puma fila chunga khan lom thu kan soi mol mola anuam ka lo tilu to ka sam som ni pathum na hi Sawmtea hian ron thang phu ka tilu to ka do bera siaw ni chu ka lo tia Sawmtea hi ilo siami Sawmtea chani hey kan program kan lo zo to do na tu na pama man lo soi ang khanin in omna te khanin sam reaction te khalo nei ula ti vak hita tuna kan nei ang khanin ti kan in chan hau tin ang khanin ti khan in lo react nga in lo chia nga khoi lai nge ka du ber tin lo ti nga yang khan a thei chuanin photo te khan lo langa video te in lo siam don nga he channel hi la subscribe lo kan om chuanin a thei siam chan in lo subscribe le nga hemi youth connect pwala kan hun hi min lo choi om le zel turin kan lo Sawmtea cheu ni Yes. God bless you everyone.